Machiegni kendo moko kuom josiasa mawuok e gwenge ma Ukambani odok ne jatend migawo mar thieth Aden Duale kotenore kod okang' ma jowetegi moko chano mar kawo mathiche oko e apisi kaluwore kod mibadhi mosekwako okumba mar thieth mar SHA ka giloso e kinde nyasi mar solo omenda mar siro joriemb apiko e gwenge ma Kitui East. Giwacho ni jogo madwaro thich oko e apisi Aden Duale gin jogo mawuondore ni giler ka pamba. A CS who wants to crack down on this and nyinyi mnasema muta impeach yeye. Simulate tutaangusha, my friend. In fact, I'm telling Duale, wewe Duale, tafutana na hii ghost institution yote, hizi hospitali yote ambao ni ghost ambao wanajaribu kuclaim pesa ya uongo. Tafuta yote ifungwe, zote shut them down. Na sio kushut down all these beneficiaries. Na wale ambao wanajaribu kutafuta hii pesa kwa njia ya ulaghai, wote wawekwe ndani. Na sasa naona Mheshimiwa Duale amepambana na cartels. Amenyoosha, ametoa list ya hospitali bandia. Sisi tunataka kumwambia, yani yeye na ofisi yake tuko nyuma yake, na ofisi ya DPP ichukue hatua, sio kufunga tu hospitali peke yake. Wenye hizo hospitali tunataka kuwaona wako ndani.